hayi egadini kodwa ensimini. Khona umahluko egadi, ukhona umahluko ensimini. Kodwa insimi uyangena kulakona, uyangena kulakona, uyangena kulakona. Kodwa igadi indawo yokungena. Kodwa benzela inceba ngokuthi bengafuni babulaleke, wathi aba mababuyele ensimini. Kodwa sekufunile osaziwayo sebebethe bedlula, oPetros sebebethe bedlula, oPaulos sebebethe bedlula, oJohn sebebethe bedlula. Kodwa kuleli xesha lelo uthola intobeko kaThixo makabhekile noba khangele ngathi besenkonzweni uthi uma umzonga ubone ngathi insango ivele ebhalwe emehlweni, uthatha ingathi awumboni, wavala wenyama kodwa ubhekile. Hallelujah.